आदिबासी टला माने टला माने जोंहा गामि आरोना बर मोजां बर' भाषा रोङो दै खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय जोंनि दिमाकुसिनि सिङाव थानाय नैबे सनाजुलि एबा बरंगाजुलियावहाय आदिबासिफोरनि 20 आदिबासि महासभा 2025 organized by all Adivasi Student Association of Assam ने जों दायो बेयावहाय सफैबाय बे जाबाय गेट आरोना आदिबासिफोरनि जायनाखि महासभा बेयावहाय जोङो फैदों बिसोरनि नैबे गेट नैरा नमस्कार जोहर बढ़िया नमस्कार जोहर जोहर बे जाबाय पुलिस कंट्रोल रूम आमार सार আছে ডিমাকুছিৰ ওসি স্যার কি কব এই সময়ত কি কম মানে আদিবাসী মহাসভাত মানে ডিউটি কৰি আছো এটো আমাৰ কন্ট্ৰোল ৰুম হয় স্যার কন্ট্ৰোল ৰুমৰ পৰা আমি সবখিনি কন্ট্ৰোল কৰি আছো জায়গা জায়গায় ডিউটি আমি যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ এইটো মেইন ৰোডত আমি ৰাখিছো মেইন গেটত ৰাখিছো ভেন্যুত ৰাখিছো প্ৰত্যেকতে আছে এই প্ৰগ্ৰামটো কেইদিন হ'ব স্যার 4 দিনৰ প্ৰগ্ৰাম অলৰেডি যোৱাকালি এদিন গ'ল আজি এদিন যাব দুদিন গ'ল আৰু দুদিন আছে কালি আৰু পৰহি অলপ বেছি মানুহ হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ डिमाकुसिनि अफिसाराहाय नैबे कन्ट्रोल रुमावहाय डिउटि होदों बे बिथाङा फोरमायना होबाय प्रग्रामा खैदिन जागोन नै जोंखौहाय गेस्ट रुमावहाय लिंहरदों आरोना नै আপনি কি আর মিডিয়া মানব বহুত প্রচার করে চলে না आदिबासी टला माने टला माने जोंहा गामि आरोना नै आदिबासिफोरनि गामि बेयावहाय दिन्थिनाय जादों आरोना नै हाबबाय जोङो মানে যেটো হেৰিয়া পূজা থান আদিবাসীফोरनि हाबा मण्डप যিবিলাক মানে পূজাৰীটো কাহান বুলি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি ইয়াতে প্ৰত্যেকটো আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানে সমাজবিলাক আছে কাপোৰ বোৱে তো কাপোৰ বনোৱা এইবিলাক सवासी समान এইটো ঠিক মানে সেইটো বিবাহ মণ্ডপ এটা বিবাহ মণ্ডপ এইটো মাৰোৱা বুলি কয় এইটো বিবাহ মণ্ডপ আৰু এইটো হৈছে বাদ্যযন্ত্ৰ যিটো মানে আমাৰ দল মানে ট্ৰেডিশনাল হেৰি এইটো ঢোল তাৰপিছত এফালে তোমাৰ জতৰ বুলি কয় এইটো জাত বুলি কয় যেটো নেকি আমাৰ যেটো ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা পিঠাগুৰি বনোৱা প্ৰস্তুত কৰা এইটো পিছি ফেলে তাৰ পিছত মানে পিঠা পনা যিগনা বনাই এইবিলাক বনাই আৰু তাৰ পিছত এইটো হৈছে মানে শিলপাটা যেটো আমাৰ আচ্ছা পিছে মছলা হওক চাটনি হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটো ঢেকিটো আমি যেটো নেকি ধান কুটু এইটো ঠিক আছে মানুহবিলাকে মানে পশুধনক বেছিকৈ বিশ্বাস কৰে আৰু গৰু ছাগলী চৰাই এইবিলাক মানে যিটো গৰুৰ গোহালি আৰু মানে পথাৰত খেতি কৰা সঁজুলি যেনে নাঙল আছে তাৰোপৰি আৰু বহুত বস্তু আছে গোহালি পূজাটো আমি চৰাই বুলি কওঁ গোহালি পূজা চৰাই পূজা এইটো কাতি মাহত এইটো হেৰি কৰা হয় নহয় জানো ফাগুনত आदिबासिफोरा नेरा जिखिनि नैबे बाहायनायखिनि मुवा बेसादफोरा दानिखिनिया बेवहाय साजायनानै दोनदों খেতি পথাৰ এইটো হৈছে ঢেঁকী
চাওৰাসকলৰ বিষয়ে ভালকৈ কৈ দিব। এইবিলাক হ'ল আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ হয়, আমাৰ নৃত্যৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এইবিলাক। আৰু এইটো আমাৰ আগতে মানে কিবা এইটোতে ঢুকি মাৰি আছিল এইটো। আচ্ছা আৰু এইটো আমাৰ পূজাৰীবিলাক হয়, পূজা হয় পূজাৰীবিলাক হয়। আৰু এইবিলাক আমাৰ আগতে একেলগতে আছোঁ ন জংঘলতো, সেইবিলাক বাঙালীবিলাক হয়। आदिबासी टला गामिखौहाय नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिजोबनानै होबाय। नोंथांमोना नुबाय आदिबासीफोरा माबायदि थायो, माबायदि जानाय लोंनायखौ बाहायो नैबे टला एबा गामियावनो गासैखौबो दिन्थिजोबनाय जादों। नोंथांमोना दिन्थिनानै होनाय जाबाय आरो नोंथांमोननो मोननैसो दिन्थिबावगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। समाव नै जोंहा आदा दङ। आदाया सेन्ट्रेलनि ना सेन्ट्रेलनिनो बिबानगिरि। आदाया बर' रावजोंनो बुंगोन नैबे आदिबासी महोत्सवआव जोंहा मा प्रग्रामा सोलिगोन दिनै नैथि खेब, बे नैथि खेबनि बागै आदाया मा बुंगोन दे एसे फोरमायना हरदो। दिनै बै 20 आदिबासी महासभा आरो महासभाया थांनाय 6 खालारनिफ्राय जागासिनो। दिनै नैथि दिन, बै नैथि दिनाव डेलिगेट सेसन मोनसे थांखांबाय आरो बेनि उनाव दा मोनाबिलिनि बायदिसिना रोजाबनाय मोसानाय कम्पिटिसन जागोन आरो गाबोन एसे गोलावै गुवारै कार्यसुचि दङ। बेयाव डेलिगेट सेसन जागोन, बेनिफ्राय मोनाबिलियाव फेशन श', बडि बिल्डिं श' बायदिसिना बेफोर कम्पिटिसन जाहैगोन आरो 9th फेब्रुवारि जोबथा खालि बे खालि कालचारेल प्रसेसन, बेनि उनाव अपेन सेसन जागोन। गतिके जोबथा 9 फेब्रुवारि खालि बे खालि अपेन सेसन, बेयावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा फैनो गोनां दङ। हेमन्त बिश्व शर्मा ना? आसामनि मन्त्रि, बेनिफ्राय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बिथां स्पिकार फैनायनि खोथा दङ। साबायखर थाबाय आदानिसिम। आदाया जोबोर मोजां बर' भाषा रोङो दे। बर'जोंनो नैबेनि प्रग्रामखौहाय फोरमायनानै होबाय मा थागोन प्रग्रामा। आं भिडिअखौबो नैबे जिरायसालिनिफ्रायनो गेस्ट हाउसनिफ्रायनो आङो भिडिअखौ फोजोबनो आखायाव लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे जोंनि डिमाकुसि बरंगा जिल्लायावहाय नैबे जाहाज फिल्ड एबा एयारफिल्डआवहाय
फैनानै नोंथांमोना नैबे प्रग्रामखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना बयबो फैबानो जाबाय भिडिअखौ आङो दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय